Ekitongole kya Uganda Vocational and Technical Assessment Board abarukushizima abeja barukuhendera emishomo ekwata n'ebyemyoga okumara amezi agarengeho 6 erizo batandika kushizima abeji ahansi ya program ya Presidential Skilling Initiative abantu baika 2028 bebabera mu kwekalakasa bebabera mu kukuba obutayimbwa ekigendererwa kya muzeeyi president yali ayagala abaana bano babere baana ba mugaso mu nsi. Sara tuliareba orukura skilling center age abwachigwe na jangu nangwa binabeji abaherize emishomo y'abukuruga a university. Kurembeze wetu president Yoweri Kaguta Museveni ekintu ekino wakitire mu sente kugira ngo afa abana babozo n'ababici kutwegesa emirimo y'emikono. Songa lwaki nizira okusoma skilling okugira nti nfune ekintu ekinkubasa kwega omutwe nkanyiwe kintu kubasa kwekolera. Nitubuza buri munya-Uganda wena tarimwe bintu by'emyaka kugira ngo ogamazire university ninga shogu taka mazire university just ekini kirugirira akwenda ko muntu akwa nimbasa kuba ndiko mu university oshange maybe nyine nkemotoka konkani nyenda munanye nko bukugu omukanika motoka yanje. Aba Uganda Vocational and Technical Assessment Board aba beji bari bashizima barjiro mu centers mwenda twagaruka aho muri Rwambara obo turukwera ekiro cya 2015 bikwezi kwa mwenda umwaka 2025 aho beji arengura primary and secondary barahumuruke nace tugaruka mu mashomero mu butongura kuja ministry y'uwegese aho muri Rwambara abazire babisya emyoga yabo na turi mutwetekana zo kumurko rw'ukubanza yitwe nka staff kabwema bakaya twabere ready staff izere yo ntutebekanisa kandi ari ukubanza ntwakira buri mwana ariyo atariyo muka kumakira ishomero tukatandika kushomesa kandi tutandikiraho iwe nko muzire twandikushaba umwana wo mutebekanise arabatashazirisho cyo rushare arabe atogize urengu yayozya ninkaburangu okwate bice byo kubasa ureta umwana hishomera agokuba okushoma kutandikiraho okushomesa omwana tukugira ngo nokufuna kuba ine sente nyingi munonga kuyaho no mutuma na nokufayo bino basa kuba tine sente nyingi konka nogenda oganira n'ishomero konka omwana shoma kandi kubamanyisanya obwegese niryo ihanga ryitu niko kukora kwihanga ryitu mwenu ogumuhike omushomesa w'omwana wawe omubuze bikufaha mwana nangwa ukwata omwana ukwata omushomesa niwo muzire amahegago ashatu nuko gakombeka amagara g'umwana nangereza waba utahire mwana ibyetago byona utasafire school fees utohereza umwana wenka ayishomero ukayishomero kirire bakuru bishomero usobore bizuburiyo mubiri yo muyanga nabimanya umwana mba kumwakira ngera mbakubiriza gu mushopingire karabana banyu ebitabo za seti mwende bikwetaga byo no mushobero muzo musaculazi tukuba tubahire murebe bikwetaga mbigure kare nacyayitagisa tandika ku depositinga aho mpora utarinda ngutumuruke bikakuteganisa omweji niwe hari bishimikwa nukora aho mukiraka nani nyenda kushaba abeji hatutandike kureba omubitabo turukwetegurira kugira ngo waza kuhumuruka ubuyine icyo ino mutwe amashomera gamwe nigatandakana na beginning of term ushange beginning of term wakora jabo kuba neija kureta ya contributinga akukora kwa uko mwaka gona twaza ombashubuza abarukushobora emishoboro ekwatirine nebyo mashomero nibagira ngo gutoriza hamwe ebeyi ekiringanire kandi ntwenda kubamanyisa ngo akikwatirine emihendo tonjire kubashariraho nabwo icyo no basa kwebonera Good News Bible aha mitware 3 n'ecweka ubasa kwebonera graph book aha 15 art book ashinje 12 kandi twenda ko bamanyisa ngo na black books nazo twengeye kushare bay no basa kuje tungira aha 15 twantu batero murange bintu byona tusharire chumwe bay so uwo ryo ko muzire oriyo noronda horaze kushoppinga byona tusharire chumwe batakazo kwe bakabiba muzire chumwe Fresco supermarket tunire chumwe za baga z'abana ezo garuka yishomero eze bitabo ezachi Bibles no manyama shomera minchi hate meganga shaba Bibles buri chumwe chona aba TV was ndisenyo Gideon na Jimmy Muhumuza.